Kawai ka Longïing ka basa Riewkynthei lem Tang ki Khun ki Ksiew ki badan na pedang jongki ki de ki Khun swet hammentong Jowai kala pedang da ka Ïing thamai bapaka ka bala Pynshna ngobha da ka Rotary Club Jowai ka bade ka seng traimon ngobha ya ka bha ka miat ka imlang salang haki benta baper kani ka Ïing ka de jong ka kong rebel pertu ha ka ba kila sa prangot kenthop ki Khun jongka bat ki Ksiew haka Ïing barem kedon tang lai kamra bat hadian bala Pynshna thamai pan kalami sau kamra nalor ka jakasum bat ka pankhana ya ka de ka Ïing lawan ban pli do ba wailat miki Shillong MLA ka Jowai ubadai ru menteri jong ka tanat ka kot ka khia bat sports haringkat ka jia don lang u president ka Rotary Club Jowai u Rotarian Revenue nong tu u secretary u Rotarian Montri pasa u wahech nong mentong u ba lamprang poktai nalor ki we pat ki de khot ka club bat ki de khot ka dorbar snong Haka jia lang lengkot ka balapan long ha community hall ka dorbar snong mentong u Rotarian Revenue nong tru ulapan pau jing sngongo ya baro ki badan benta ban penjob ya kani ka kam nadu ki para dekhot bat kumju ki para lok jong u kumba ka phang padang hi jong ka Rotary International ru ka ong Unity for Good. The initial Pynshna Ïing was so kamra mani chelu kong ongro em kamri to ka paikana. It stopped me to ayong mem paikana. It stopped me pun hapo Jowai yung which is considered as an urban area. Ilang envy yung who doesn't have a sanitary toilet. As an environmentalist and also a PhD engineer, with the values of Rotary Club. Being the president, I said I brought that subject about committee of the Rotary Club, and wow, we could get key members of the Rotary Club. With a pedang now, and we started from very small thing. Nukong kamon nito nga Atiar ni Pynshna postang. I contact few of my friends, I contact few of the Rotary Club, Rotary members. Kuah aku boleh sikit hantam gitu di lok. Jadi amlang tu postang. Jadi ni ka, jadi Pynshna yung adu kita. The members of Rotary Club will always encourage me. Our president always back my back. Adu kita. It took us more than 3 months, less than 3 months. Tonight got to be the septic tank, sanitary septic tank, a toilet, a bathroom, an extension of one more room, and the renovation of the entire house, the entire roof. I hope we will see this. This is all about Rotary, the values that has been instilled apo yung nga ay puro pedang nga kauman kau Rotary members. Nadu snem arjara kau pedang kau siap kau Rotary members. I thought, when will I get a chance to do something service to humanity above myself. Uba wailat miki Shilla habakran ulay ro ya ka jingyo ijngai ka Rotary Club ban kner kilat jingerap namar kam dei shu ka sin ningkong baka ai jingerap hapo ka district bat ka jilla ulaong ka jinglong ya tali bat ai nuksa ya kiwei haba don shisha ka jing trang jing ang nut ban le ai la bai ban pen orlong lada don hakanu kanu ka rensan ru dan do poi berkat negasi sisi de yo yang ikam ni program Kua lemban ke Rotary Club Jowai. De cina jengai ko. Wong pener yang diteki jingira. Bat untuk kesen gunung ko. Henry cibon kiyi. Kiwada legi hakimi kipor ko dek. Bat ngambil udam klem depan pau dia ke jingiro. Dia ke Rotary Club Jowai. Ia wong tok man ko wi na ke Rotary. Wa ngayo man aktif ha ko Meghalaya ni. Kami tok penjugo
ya kejengnya teli kejengnya kereklang but pi the set pi ya kete nuksa wa lada emi kete kejeng kuat kete kejeng terang i wan ra lada emi kawan ke platform le oh chỉ xem pai bốn kêu đau ông bốn kêu đau lắm yêu ông cái này này bên ta Ïing nêu lệ hết rồi là cái lý vấn đề ya ini kita yung kiwiyo ini jarak jenera kiwos yang thô ya cái value yang cái support cái yang pi tengah yurdi wani mat unang kre chochowi bat khamtam ha jingelam yong president yong Rotary Club Jowai woman le joypor kam executive engineer yong ka PhD department electrical division ke hani po West Janjir district yong I bat kam jole ya secretary yurti wa ka jingelam mat ke yong ki wa ka ni man do jik sedang ni Henry mat le chibon ki wadau yo chochoi kam chibenta wo yara wo support ya ki long yung ki wadu apo ni ka chnok tuai ke yong I ho ni yang yong ke sarkar dia perchang le kami mala kamtam kamati pi nin to kesni ko karpang bahaya sarkar MDA ko dadapi da kenjoi chaga prasnen kam sarkar ro sinchan po ke state Meghalaya yong I chibon ki jing perchang tu dele Henry ngam yi nyu wong hini wo to na biang du chibon ki udang duna Henry nga wong mentu I la kam ka society lani ka imlang salam lada ong I wo to dukat ke sarkar wo le ini katem gi boy chakatha for example kamu TV hak sor Jowai gyogi ka biggest challenge kam ka sor ko face kamu man katte to ka waste management jan bon di gran ba chong jo yo ikon wa kamu man ne kama uni report em bon giu uli kit ye chep report lo biang ka kam ji kwa ka yongki ne phai le ka ba sia thu bi dam face ya ka problem yo ka landfill wa don nails ni le dam temporary not dispose ya ki waste ka kam ni por na kwa appeal ya ki nong chong ban lang ba appeal la e Rotary Club wo ye kre lang chiro wo I nei kan ta wo spread ya ka awareness kram wo ye ku resolve ya ni problem kunan ko simple la ki pai ba nong chong la de le simple ya ka segregation at home at source la pan ya klati wo ye ki wo chi wo ye wo khia 50% of the problem is already solved the solve part problem ni bai le ya ki driveways directly memkam de uli dispose each one ye directly chali cement factory ki wo ye ki thang one ne bai le ki to ki consumable ki wo man ki generate energy wo ye ki thang ha clinker de ki bat kam jo kam man katte de ki ya ko waste recovery center hai tai ko sabab muswang hai thau yo Jowai municipal board hawa ya ki driveways ya ki decomposable waste kamu man katai the 3D lambar ka jingerat yang movie ke self help group the 3D yakni ki waste yakni disposable waste wo convert to manure te kini nga ko api lambar ni insan wa lada kami ni bentar lada I B ni ule ite ba ketam u segregate yakni ki chap te
Cibun uya rapko ya ka department ya sorkar bat kam jule kam ge jing trang juna do yong bi pong yong chong chong bo so chwai la chan kwa ki du wo man ka so chwai ko ko chu chi ya tang ge ti ke ni to ka pil yong na bat kam mo ban biang ni to wa na liang yang Rotary le na ka unity ya na da Negaliang yung kila the baby spread yang ni awareness lembaki awareness yung mo program yung bun the unity yung ye u solve any problem but kam jo le nei benta ki Longïing long sem kiwa dan em problem hedging ito o yo yaki toilets the kamatipi nei yang yung the Jowai municipal board le em scheme yung the Swachh Bharat mission kawa ya gobi ke Longïing khana raja ne tahu Pynshna ya ke toilet yung sem yung ki te ya gani danga kwa khai ni kubor kawa ye piu yo ya ki jingera ne tahu Pynshna ya Pynshna dan ni toilet le lamba daga scheme yo ka Swachh Bharat mission da po ka Jowai municipal board kam waduk te wasak thai khana te mình chua thì mình làm tết sẽ khi nia y thằng mình mấy mong được khi nia vào sẽ thì mình cắt ni thì năng cái lối chỗ sẽ mình chỉ buồn sao à ya rap cái này cả Rotary club ngài lại cầm cái con là cái này cái dung sao cái mình ở mình và đã dội trên rap im á cầm ông là liang cái chân ông là liang yong cái tu cái senอยู่đã buồn chạy lẽแต่อยู่อีเอ็มก็แต่ก็บุรมดีอีว่าอยู่สุกมันว่ายรับก็อีกี่ว่าดูกี่ว่าชะปัดกี่ว่าเจ็ดกี่ว่าไปกำอองชิกัดตูและกำอองกำกลำก็เป็นตูขึ้นยาวราดูกัแต่ทำเอ็มทางว่ามันแพรนะว่าเราให้กำอองมั่วแพรชิโบนี่แพรหาดูกี่เป็นขนาหาดูอีวิเซมมันกำเตะสกองกำอองแพรไปกี่ว่าเราให้รวมมันรวมมีแต่งานแหละสาวบุรมสาวงูgiờ vừa rõ hi cái em lăng này cái gì cầm tam nhau hệ cho nó giờ cái này nó kết cam hi vừa rõ cái gì chua chna phần tham mi cả vô phải em chua lấy camera mình chua màแต่หัดเดียนวันแต่ดังหมดกี่เป็นชนะกันตีกับเป็นชนะกับตังกี่แต่หัดเดียนแต่ติบบอยนะก็ยีกันดาวมั้งบอยแต่ยอร์ไอกี่ปีแต่กว่าอันกี่เป็นมีสัจกรรมราซะ Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jingmantoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya